Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe udukurikiye nyuma n'aka kanya, twizere ko aho uri hose ukomeje kumererwa neza. Tuguha ikaze makuru agezweho muri iki gitondo cyo ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2025. Tugarukira makuru adasanzwe, amakuru akomeje kugenda agaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akomeje kugenda habera isibaniro ry'imirwano itoroshye cyane, ikomeje kugenda ihuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa abacyo. Kugeza amaginganga ya ku munsi w'ejo habaye imirwano idasanzwe, aho rero umutwe wa M23 wagabye igitero karundura ku barwanyi cyangwa se ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bamwe bacungaga umupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abakunze kwita muri Rusizi iya kabiri. M23 uyu mupaka w'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bidasubirwa, uyu mupaka wamaje kuwigarurira mu biganza byabo. Ni mu gihe kandi uyu mupaka wari warafunzwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, koko urujya n'uruza rwari rwarafunzwe, ndetse kugeza ubungubu M23 ikaba yarise itangaza ko yamaje kwigarurira uyu mupaka ndetse urujya n'uruza rugikomeje. Ni mu gihe kandi amwe makuru akomeye cyane, umutwe witwaje intwaro wa M23 ukaba ukomeje kugenda utangaza ko uburenganzira bw'abaturage ari cyo kintu cya mbere barimo bararwanira, ndetse igihe igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gihohotera abaturage, M23 itazigera irebera. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru twayakurikiraniwe na mugenzi wacu Bwana Karemba Aimable, reka tumwakire nawe atugezeho uburyo situation yagenze muri rusange. Bwana Karemba Aimable, ikaze. Ku butaka bwa Kongo rwabuze gica M23 yongeye gukubita ahababaza igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC n'icyitwa abafatanyabikorwa babo. Uti M23 yongeye gukubita ahababaza FARDC n'abafatanyabikorwa babo gute? Ibyo nibyo tugiye kugarukaho, tukubwire uko situation ihagaze muri rusange. Situation rero ntago yoroshye, FARDC ikomeje gukwira imishwaro. FARDC ikomeje gukwira imishwaro. Icyitwa umutwe wa M23 aka kanya urimo urakontorora umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo mu bice byahariya muri Rusizi. Ni ukuvuga ngo intare za Sarambwe zihagaze zabanye, intare za Sarambwe zihagaze mu budasa, intare za Sarambwe zihagaze mu cyizere ndetse n'imbaraga zidasanzwe bakomeje kugenda bagaragaza. Mu makuru adasanzwe rero nari ndimo ndababwira ukuntu FARDC yagize gutya igasa n'ishaka gusubiza inyuma gato M23 muri uno mujyi wa Bukavu. M23 mu buryo buri takitike igasa n'isura inyuma gatoya kuri kariya gasozi gaherereho akabari bakunda kwita ngo ni kwareho Kadiya. M23 yahageze irahagarara ihashinga intwaro ya BM12. Ndakubwiza ukuri yuko M23 musada irawutegura mu bice bya Kabare, iraza yimanukira yerekeza mu misozi ya hano za Mumosho. Mumosho twavuganye mbabwira yuko hari imisada yavuye mu bice byariya za Kamanyora izamuka mu byerekezo bya Mumosho, hanyuma M23 ikaza gusa n'isubira nyuma gato kuko abasirikare yari ifite yabonaga batari bubashe kurwana n'igisirikare cya Repubulika Kongo FARDC bitewe n'umubare w'abasirikare b'abarundi bari bazanwe muri abici. Nyamuneka dore kukurasira icyitwa mu FDLR, dore kukurasira icyitwa mu Wazalendo, dore kukurasira icyitwa umusirikare wa Afurika y'Epfo. Mana yanjye, ibyo M23 ikoreye igisirikare cya Repubulika Kongo FARDC, umusirikare wa FARDC azabikiramo umwuzukuru ndetse n'umwuzukuruza, nkurikije operation M23 ikoreye hano hantu muri no misozi itandukanye ya hano mu mujyi wa Bukavu. No mujyi wa Bukavu rero ubu tuvugana Total Tombe M23 yamaze kuwibikaho. Ubaka kanya tuvugana operation bakoze yo guhunga bimwe mu bice bakerekeza mu bice bimwe na bimwe. Iyi operation ni operation yabyaye umusaruro. Ni operation yabyaye umusaruro ku rwego ruri hejuru, kuko M23 nta kintu gikora rwose itagifitemo intego ikomeye cyane. Ariko
byanunguye uburyo M23 yikuye muri bino bice, byanunguye ukuntu M23 yikuye muri bino bice bikaza kurangira ibigarutsemo. Biravuga yuko abakomando bagera ku 111 aribo bakoze operasiyo yo gukuramo uriya musozi wa Mumosho, ndetse bakanahakura n'aba FDLR bari baherereye, ndetse n'icyitwa abasirikare b'abarundi benshi bari badeployinzwe rwose ngo baje bambariye urugamba rwose b'abarundi. Ndakubwiza ukuri yuko bakwiriye imishwaro, ndakubwiza ukuri yuko bibashobeye cyane. Ni urugamba navuga yuko rukomeje kugenda ruba icyitwa ihurizo ku rwego rudasanzwe. Nk'ubu M23 aka kanya uriya musozi wa Mumosho nimara kuwufata neza 100% iramanuka za Kamanyora, nimara gukuramo za Kamanyora neza 100% yerekeze Ruvunji. Ni ukuvuga ngo nibimaze gufata Ruvunji nta kindi kintu kiri bube tayari M23 irabigiye no kwegera muri biriya bice byahariya muri Mokobora no mu bice bya Sanje no muri biriya misozi ya Ngusa no mu misozi ya Mici. Noneho ya misada y'abasirikare b'abarundi barimo barazanwa hano ku butaka bwa Kongo baze kubura ahantu baca, baze kubura ahantu baca, baze kubura ahantu baca. Ndababwiza ukuri yuko ibyo M23 ikomeje gukora ni ibintu navuga yuko bikomeje gutangaza buri wese. Ndayibona cyane M23 abaturage barimo barahobera rwose abasirikare bababwira bati karibu cyane, karibu cyane, karibu cyane mu mujyi wa Bukavu. Ndabibona cyane rwose icyitwa abasaza n'abakecuru batutuba basanga M23 bayibwira bati rwose nimukomeze musonge mbere, gahunda dufite tukubite haduye tutayibabarira, gahunda dufite twihanize igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ndetse n'icyitwa abafatanyabikorwa babo. Nyamuneka hari amakuru amaze kungera aka kanya yuko ahitwa Warungu hepfo gatoya ya Kabare, hepfo gatoya ya Kabare hano mu bice bya Bukavu muri byerekezo mu cyerekezo cya Warungu, biravugwa ndetse biremezwa yuko M23 mu misozi ya Mushinga, mu misozi ya Bihara, mu misozi yaho bakunze kwita ngo ni muri Muta, Muta n'ahitwa Kasaka, aha hose M23 yamaze kuhacakira. Ubu ngubu igikurikiyeho ni uguhangana n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, basatirira imisozi ya Mwenga bajya gukuramo na za Magembe na za Kasese bazikuramo kugira ngo n'ubundi icyitwa Sud Kivu cyose kibetombe. Kandi uyu muvuduko M23 ifite biragaragara yuko rwose ntago uri bube ubusa. Uyu muvuduko M23 ifite ntago uri bube ubusa, byanga bikunda mu gihe gitoya turaza kubona icyitwa intambara idasanzwe M23 igiye gukora muri bino bice byo muri Sud Kivu, byaba hari muri Uvira, byaba ari mu misozi ya za Shabunda hari hatanduke. Kuko nigeze kubabwira yuko M23 uburyo yarwanyemo ari uburyo buri tactique cyane. Yavuye muri ya misozi za Bunyakiri tambika yerekeza ni Yabembe, yerekeza Roro, yerekeza Ruringu, yerekeza Shangindo, yerekeza Kingurube n'ahandi hatandukanye kugira ngo itangatanga igisirikare cya Repubulika Kongo FARDC imisozi yose yahariya muri Sud Kivu, imisozi yose muri Sud Kivu igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kisange n'ubundi intare za Sarambwe yibitse nyine kuri no misozi itandukanye n'ubundi Sud Kivu. Ahangaha nakubwiza ukuri yuko n'ubundi M23 nimara gukora akazi mu mujyi wa Bukavu, kuko niwo mujyi wasaga nkaho ari ikibazo gikomeye cyane bitewe n'ubwicanyi bwakorerwaga abaturage batuye muri no mujyi wa Bukavu. Nibyo byatumye M23 ihaguruka n'umuvuduko, ihaguruka n'imbaraga zidasanzwe ijya kwihaniza igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ndetse n'icyitwa abafatanyabikorwa babo. Ni igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC rero navuga yuko aka kanya cyamaze gukwira imishwaro. Harabarurwa abasirikare ngo barenga hafi 3800 bahunze kuri uno munsi berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ariko se byanshobeye abarundi baradeployinga aba FDLR batoreje imbundi wabo, bakadeployinga n'abasirikare, bagahura n'abasirikare baje kurwanirira bahungiye iwabo. Ibyo bintu murumva byumvikanara? Ibi nayibaza Kisekedi Shirombo, ibi nayibaza Kisekedi Shirombo cyangwa
n'abandi bagenzi be rwose bafite imigirire ndetse n'imikorere imwe, aho navuga yuko ibi bintu rwose bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye ku rwego ruri hejuru, aho navuga yuko ibi bintu bikomeje kugenda biba ikibazo ku rwego ruri hejuru, kandi ikibazo gikomeje kugenda kigaragaramo icyitwa ishyaka ridasanzwe ku mutwe wa M23, ishyaka ridasanzwe ku mutwe wa M23 umaze gufata umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo hariya mu bice bya Rusizi. Ubu ndakubwiza ukuri yuko intare zafunze zabaniye, nta na gahunda bafite yo kugira gucyo rwose ngo babe bava muri bino bice. Ni nk'uko n'ubundi umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo mu bice byara muri Rubavu wafashwe, si mwabibonye se? Ababizi ni mubizi, ababizi ni mubizi, ni muri kubona urujya n'uruza rw'abaturage bari kuva mu gihugu cy'u Rwanda berekeza mu gihugu cya Kongo uburyo rumeze neza. Ni muri kubona abari kuva mu mujyi wa Goma berekeza hano mu gihugu cy'u Rwanda ukuntu ibintu bimeze neza. Uyu mutekano mwigize muwubona? Uyu mutekano mwigize muwubona? Nyamuneka ndababwiza ukuri yuko ibintu byabaye byiza cyane, nkababwiza ukuri yuko ibintu bikomeje kwishimirwa ku rwego ruri hejuru. N'urwego ruri